Gdje ćeš, Mrsije? Gdje ćeš? Da stavimo u mašinu, djeci ili nađem. Šta trajiš, frajer? A? Šta ti je to? Pa ovo pisola. A što ste digli te pisun? Ha? Što ste digli te pisun? Koji? Pa taj što tu radi, što je to di žena? Pa neka. Mama diže. Što? Maka. Pa što je makla? A što ti to sad dižeš? Pa moram dočistiti. A? Dočistiti. Dočistiš? Ne. Šta to čistiš, Bože mili? Babu, eto zvučnik tu da imam na tome. Na čemu? Zvučnik na tome. Šta nam lupa tamo? Mašina. Kaka? Ona. Je ono pali da traktor? Jes. A? Jes. Ozbiljno? Jebi ga, šta to radiš stvarno? Pa. Šova se pokupi. Začet je ran ono što voda izlazi među ispad. Ko je?